Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Selma, bakit? O sino di balasang anakitak iti ayanda tataton nyo? Ni Kitty, kaanakanda ka numat. Aya, Apay manan ana sa ludsud mo. Di mo ibaga ana love at first sight ka manan. ay nawaw. Si kakit di mo't bakit? Iti anya aga po. Si kalaang ti babae iti biyag ko, bakit? Tandaan am dahi ta. Uhu! Amo ko, day ta style mo, Mario. Awan da ka sa panggap ko. Nagsalud-sudak lang. Siguradom laang, Mario. Adala ang maamwak akalukwan nga aramidam. Agsagana ka talaga kanyak. Uwan ka di bakit? Relax lang. Ay nawaw, talaga nagpintas dahi ta agkiti. Adamot gayam kaanakan da tataton nyo nagpintas. Asino ti sirsiripam iti tawa? Sika, Mario? Ha? Idi pa'y napalabas alawas a makadkadlawak ken ka, ah. Ay, kwa, bakit? Na, ni Kitty mo tiyada iti paraangan da tataton nyo ken Nana Rosing. Kamali ti pampanunutem, bakit? Ni tataton nyo ti padpadaanak. Anya kumati masapul mo ken ni tataton nyo, ah? Ada ko mabuludag at tools na. Agrason ka pa'y laeng met. Oh, aday tan, si Mang Pete ni tataton nyo. Mapana kon itayanda, ta mga no rumwarinton madamdama. Agtugaw ka pa'y Mariaw. Agyaman tataton nyo. Anya nga minag, ti masapul mau. Bumulod ako may ti martilyom no da tata. Mabit lang, ta mapan ko alain. Uy gayang, kaanakan nyo ka di napintas abalasang agsagsagan iti paraangan nyo itay tata. Uy, isaw ni Kitay. Italangan nakitak. Talaga mo't nagpipintas dagiti kaanakan nyo tata. Agsardeng ka man si Kamariyaw. Inton kuan, agi mon tumanan ni bakat mau. Basol minto pa'y kiday. Ay nawaw, naganuti na kasalapay iti paraangan da tatatin nyo. Sigurado ako ka ni Kitty ti daduma ijay. Amo kaon. So kitak to man ti ore may salang. Tapno adamat remembrance kaw. Bakit? Rumarak labi 8. Sa dino man ang tipapanam, Mario. Adalang mapan ko gatangain. Ket no kagap-gapom laeng iti tersena itay. Adang rod na lipatak aginatang. Ti ibagam kit day. Kayat mo lang ti agpapansin iti kaanakan da tataton nyo. Ay sana, iti anya kumaga po, bakit? Ay saan? Saan ang mabalin na rumor ka? Tulungan na kiding agdalos. Hala, awanan. Inton malamlaga na mapanak. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayanda tataton nyo, pari Mario? Si kamot gaya, Marihilda. Kasaritak ko man itataton nyo. Awan mo, tao iti balay da. Adda na pananda, ngam sigurado nga agawid dagijay inton madamdama. Sumot lagaya ma. Aguray ka, anya nga iti imbulsam analabaga, pare. Si kakit di mo't Marihilda. Awan da ito'y Mari, awan. Anya nga awan, kat adda ti makitkitak, pare. Panyok da ito'y. Si kakit di mo't. Panyo lang gayam, ngam kasla marigatan ka pa amang ibagamot. Ha? Sige pare, agpatuloyak nga rudan, at dapay napatag alakad ko. Sige, agan anad ka, Marihilda.
Naimaglangan ta nakapagrasunak. Sana mo't siguro nakita ti sinukit ko apanti ni Kitty. Ay, andamot lang ang remembrance ko iti dayta a Kitty. Oh, apay akas tatiisa mo ang nagawid, Mario. Ay, naragsakak lang. Bakit? Naragsak. Ato yun ti pagatang mo karne. Sikamot tin ti mangiluto. Mapana ko ni ti silita. Agure ka. Ah. Anya nga itay imbulsam lakay. Ay, awan na ito. Bakit? Nan, kita agman. Ginatang kumot. Para kanya kalagi tinaya. Adaman madlaw ko iti asawak, Marihilda. Anya day tamadlaw mo, Mariselma. Sipod nagbakasyon day taakiti dito'y lugar tayo. Nagdakkel mo't tanti nagbaliwan nila kay kumare. Panagkunak, ada ilimlimod na kanya. Kas kumaitian niya, Mare. Amangan kit din adamot tan milagro nga aramidon da, Mare. Si kakit dimot, Mariselma. Saan akas kin nila kayo mo ti type ni Kitty? Anya nga iti amo tayo, Mare. Nakasaritak ni Kitty, Mare. Adda ka no ti foreigner anobyo na. Ti asawam, ti bantayam, amangan no adamot ti aramiden na akalukwan. Nakita kat iti paraangan datataton nyo iti naminsan nga aldaw. Awan mo teng tinalabag apante kiti kaanakan. Kasanong awan, kat insalapay kumat gitarawarsak be arimor tayo, Auntie Roseng. Awan mo't nga rood. Itay pa'y asap sa pulok, ngamjak mo't mabirukan. Ni Uncle Tonyo ngay. Isumat tinangisarak kadagiti kawas tayo. Amang ano indulin na. Wino saan, amang ano adala ang dita, Ante. Tulungan nakman amang sapol kaanakan. Sapay paboritok day apante. Anya? Regalo ni uncle mo kanyak day jay. Red ti kulor na. Wen, Ante, nakitakday jay idi nagsalapaya. Tulungan nakman kit di amang sapol. Saan amabalin amapukaw day jay. Jack mat makita, Ante. Awan mat tinainayon iti kawas ko. Biniro ko matlaangan dita paraangan. Taamangan kunak no naiyangin. Ngam awan mat. Ay, kasano pa yun day ta. Sapay napatag kanyak day apantay. Amangan kit di mat no sinukit da, Ante. Asino kumangay ti mangsukit no bilang. Asino kumatiag ka interes iti panti ti may sa abakot. Ay nawaw. Nakita kat mayat nga minti disinyo na, Ante. Agpatulong tantulatan kan angkel mo inton madamdama. Amangan kit din no indulin na mag. Nasaysaya at pay, Ante. Makabannog ti agsapol iti awan. Indulin mo ka di tinalabag apantek to nyo lakay. Pantay? Wun, tay nalabag ang regalom kanyak iday. Amangan no si katinang idulin. Saan mait? Bakit? Apay ka day? No kasta nga raw, talaga amapukpukawin lakay. Anya? Awan mo taon, jak mabirukan. Itay pa'y asap sa pulon may ngam awan may. Ang mga no na ilaok lang, kadagiti daduma abado tayo. Awan nga road lakay. Asino kumangay ti mga lano bilang lang? Bakit? Anya ngay tamu tayo lakay. Amangan no sinukit damutan dita. Ay, advance ka launay mo. Bakit? Asino kumangay ti mga rami diti kasta? Day tati saan tay nga amaw. Ayag sa ludsodak tuman kadagiti kaaruba inton bigat. Amangan no adda tinakita da. Imay kamat na narusing, anya ti masapul mo. Amangan no adda tinakita yu atao, anapan ijay balay medical man, Hilda. Apay ka di na narusing. Mapukpukaw nga ro ti paboritok apante. Anya? Inwar lang ti kaanak tapno mainitan.
Nga mawan mo tan. Papanan na kumangay nana. At pagkasinukit dagiti limabas. Red ti kulor na dayjay. Red as in nalabaga nana. Wun. At dati nakitak analabaga alupot iti bulsa ni Mario idi kalman anaggapo iti ayan nyo nana. Ti kunana idi nagsaludsudak ket panyo na kano. Ay naglukon day taatakaw. Anya ti sapsapulam tataton nyo. Ay, si kabot gayam silma. Sapsapulag ti mapukpukaw apante ni nanam aruseng. Anya? Danay salapay sakbay arimwar kami di kalman. Ngem di met kanon mabirukan ni nanam. Siyak tinangisir kiti bado may. Ngem jak met nasiputan no daan sir kaw. Ay nawaw, amang ano na misplace laang tata. Wano saan, amang ano sinukit mo tan dagiti limabas. Sa apay napatag na di apantikin kwa na. Iti kinaado ti mabalin da asukitan. Di pay lang pantimot di bakit. Ay nawaw. Ay, pasensya kayo na tata. Ngam awan may tulong ko. Tawan mat nakitak idi kalman. Ay, dito'y ayan mo ka diti naggapuan ni Nana Roseng, Mare Hilda. Wun mare. Anya timbay na imbaga, Mare. Salsaludsudan na no nakitak tinang sukit iti pantina analabaga mare. Nalabasak matlaang ni Tata Tunyo iti paraangan da itay. Panti matlaang ti sapsapulan na, Mare. Napatag ka nung amin dahi apantikan na narusing mare. Amangan no, damat ng sukit, Mare. Kat, amangan no nilakay mo mare. Ay, unay kan, Mare. Saan maaramid nila kay ko ti kasta, Mare? Ay na mare, isula ang tinakitak anagga po iti ayan da tatatonyo kan na narusing idi kalman ti malam. Kat nakitak nga adda ti imbulsa na analabaga mare. Anya? Katwan, ti kunana kat panyo na kanong. Ay na, Mare. Awan tinalabaga apan nyo, Deja Mario. Anya nga ti ko na lang iti karuba, rosing bakay. Adda ka no tinakita ni Hilda analabaga alupot nga imbulsa ni Maria tunyo lakay. Anya? Isuasan tayo amabirukan. Tatalaga tinakaw daan lakay. Ay, ti paborito pa imot apante tinakurso na daan na. Ay, nawaw. Ay, saan tayo mo't asigurado? No iso talaga bakay? Kasano nga rod no pod na lakay. Man-manong tinalabaga apan nyo anya. Mapan kalangan itayan da silma. Mapan mo ida kasarita tapno masulbaran na ita aparikaot. Wan, mapanak to inton madamdama lakay. Ni bakit ti sumungan? Idulin kong ti pantinikiti asinukit ko. Amangan kit di na makita na kat agimon tumaran. Ditoy. Idulin ko pa ilang ni ti drawer. Sigurado adi na pagan ano no dito'y ti pangikargaak. Agpudno ka mang kanyak, si Mario. Ay nawaw. Napudot man ang ti ulong bakit. Anyat na napasama kaya? Di ka man agin didiam mo. Si kakaditi ng sukit iti panti ni Nana Roseng, ha? Ah, panti. Pagan anok ko mati panti ni Nana Rosing nga bakit. Nakita ka numat ni Mari Hilda nga adda nalabaga alupot iti bulsam idi kalman. Ti ko nam kanukan kwa nakit panyo dayjay. Awan mo ti amok nalabaga panyom. Ay, awan amok no may papaniti na ita, bakit? Di ka man agul-ulbod si Mario. Irwar mo kit den, tapaborito ni Nana Rosing deja pante. Agbain ka mat pante ti bakit? Pagintiri sampay laang mat. Irwar mo kunak. Ginakpay la parigato namang sapol. Awan nga rod bakit? Di nakulolbudan. Sa anak nga agsardeng aging gaajak mabirukan dayjay. Sigurado nga dalaang dito'y balay. Awanan. Irwar kon, bakit? Makihitam day ta? Inuhuray mo pa'y laang mat ang makaungatak?
Sa dino tinangidulinam, ha? Aday ti drawer ko, bakit? Nainayon ka na iti papapel. Ay na, Mario aya. Talaga nakababain ti kastangar aramidam. Kunak ano panti ni Kitty. Jakmat amo ako kagayam ni Nana Roseng. Pantiman ni Kitty wano saan. Nakababain latta ti kastangar aramidam. Ay na, talaga nga agburak ti darakken ka. Nagado pantik dita. Ha? Tay pailaang matpanti ti sabali at tao ti pagintirisam. Ay nawaw. Anya pailaang ter aramidam, Mario. Kunakmat nga isubli mo day tapanti. Mabalin ka niya si kanti mangisubli, bakit? Tasyak pailaang ti baon na. Tumakder ka kit didi tantamapan mo isubli. Di mo orayan ani Nana Roseng ti umay dito'y balay tayo. Sorry nga minan, bakit? Pakawanan na ka din. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, Mario. Ti aramidam ita, mapan mo isubli day tapante. Di kalaagbain matitikas tangar aramidam. Silma! Silma! Adda ka kaday! Hey, Ni Nana Roseng ti agbugbog kaw itiruar. Ang mga nuamunan tinaramid mo. Pres, bakit si kakumanti mangisublikan ko na? Mabainak asumangaw. Madlagayam! Ngam nagturad ka ang mga ramid iti kalukwan. Silma! Mario! Ala, rumwar kan. Tano may sublim dayta. Agsagana ka ta talaga ang makaraman ka kanya. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa. Dakas nga aramid kat inkaliklikan. Tapno saan ang madadaal ti panagtalak ni bakat mo ken ka. Kan tapno mayadayo ka iti mabalin apakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.